han ngai twala a hlo om lut tu ka wangin kum zali som nga chung te meu tang turin an han ti tap mai ani chu ami en ringot te po hi thi pha thei hialani ang ti khopa mel lo om le chet phung rap om nei tu ani a hoi vel chi bai om tak hi alar pui phian le ngal Véngase, véngase la billetera, véngase. Khotlang ta na mi hlo omani tan ina khung ngei chi ma se tan ina tang te tan po tan pui in mate hlo om takalani cheu tan ina hian alei hi rule lei anga lang turin alo zai sina helo po che dan rap om tak takina che khovela in mate hlo om ber ti hialani hei hi Nico Jenkins case to ani. The sunburst flowers calling on warm days overdue, but Enge molai khan ami en dan le a mel hlo om tak hian internet a big takin TikTok aron lua ne khop maya. Guy killed 17 people just for looking at him. For looking at him. Looking at him. Mase eng tak nge Nico hianati kumzali som nga lai tang turati ani tak mai le. Nico nun hi abuai em ani ringot no pang te ani atangin to thil thleng rap thak tak takalo mu chho to achung te nai tak tak mi pasari lai hi miswal buru taktia soi theyan ni chung nai tia hian an nai zia chu anu apa a u naw me che pathum apatte ale akazente miswal tan intang dam chung tang turati te an ni hloma heng chung te hi miswal tak fekan ni Nico poi khoina po hian an enroll ve nge kan soi zelanga an enroll dan chu chuan Nico hi abonin aswal berbok ano pan lai tang to no pang om thadu lo le swal te omna juvenile center le mental facilities ate alutin achhuak renga ama hi a in thunun theilo Omaha, Nebraska kumsang khadzakwa somriat paruk September ni som paruk kha na lo pianga an unaw hi paruk an nia anu le pa te kut in thak le achung te nen lama an poi khoina hi amuna sa ema apa David Maggie le Lori Jenkins te hian fa paruk lai nei ma se pangai taka in nei an nelova ri hlo le kut in thak na te chon an fa te pu angai to tir theilova Nico po a chezonga adang lamna hi kumsari mi lekani in langsar takena ron lang dera kumsari mi lek Nico hian an elementary school Highland Elementary School 25 caliber handgun lot sa akengani chu kumsom pakhataron ni chhole school akal thape lo chan dera hostel oma mitam taka inti boy puya boyna asiam ngun ema wangin le school akal that pe lo ema wangin no chhuwa alo ni bok o chuan kumsom pathum mi lekani hian puilian thambe tak pahni a khoili pakhat chu mi avit kumsom pathum mi lek hian chuan kumni an liam li kumsom pangami lek Jenkins po swal na lama chon alo thang chak khop mai kumsom pangami lek mani se kumsang ni pathum khan tan ina atak le ta ral thuam pahni kengin kar pahni aswama a historian ena no pangte si tan ina alu zeu na le apoi khoina ten ena ani na tur om chuan lo shemai chuta tan ina buaina alasiam chewa Nico omna reng tan in po ni se aral muang theilawani ber voi ni buaina siam voi khat chu tan in guard a be chiam maya voi khat le chu tan in atang te an in swal buai noi noya abul tum tu ber chu Nico hi ani
ral thuam pahni lai ni na kara swama wang khan kumsom le chan ve tang turati ani a heng tan ina apoi khoile awang hian a ayari tang tura church siam belle antumna in an thul le a niko chu kumsom le chan ve chia tanga chho anita lo tan bel tir se thaturania niko aron chuaka mi engemo za tan mangchia ang mai ani don niko hi tan ina kumsom chuang lai she takin tang ma se azir lai alaron zir chuang reng lo tan in pon khovela lo te chu aron ngam le sak khop mai aron chuaka mi athat chan don ta niko chu mizalen anita a ni som chia olve kumsom le achan ve tan ina atanga achwa atanga ni som pakhat na a niko hian mi pahni aka phlum hal ringot ami shiat ngai po nimia alo Jules Yoga Rus le Juan Urai Phina te hetia hemite pahni atha hian puitu pahni aneya I o ilo mai thei tu dang ne lovin akazen le a u naw nu te niko hian a u naw te pahni hi he pa pahni te thlem tu tan hian a manga atha du na munan thlenin an luwa alo ka pa an wallet alo la bok chuan ala ti zel don niriat lekan liam le a thian pa tan ina atan pui ngei mai nun na chu alak sak le don Curtis Bradford ani a hetia a thian pa tha mani chia hian thlate an la du na kan mu ang hian niko hi apa ngai lovin tharumina khata han kom chi poni lo hi ti mai turani an tha chan chu Nikua unaw nu Erika Jenkins hian tharuk liam ta an inkap tu te kha Curtis Bradford te hi an ni a arin wangani ti chuan an unaw hian thangan kam ta a mi in suam ho tur angin an chhuwa puya ama an tha nan an thangkam lo ni in niko hian a hnunga kapin a that ta ni niko hi chol man thlot lo ni le kaliama a chele ta tuntrum chu kar lo tlan eng po lo ti dinga meche pakhat voili alo ka pringot he mechia hi nu ni in fa pathum nei ani a Andrea Kruger ani hi amai angong le adara te akapa heta hian puitu wa nei le a apatea ani nge a Andrea thil nei ang hi an langal boka chuan ama a kan soi achung te puitu te po hian shemna an tuar veka tan ina antanga anni shemna to ero hi chu soi zaw lo mai la ane big lo ti ro chu she thongila chon kala soi mai chu Andrea Kruger atha hian apate chau lo po puitu danga lo neya anu o ishe swal lo anu Lori Jenkins nge yani silai mu po ale saka athil ti te po hi a sheveka evidence om tura thei ang lo ti bo sakbok hemi nu hian ni rei lo te chialiama niko hian mi lo ti thaya wangin manani a hetia andop chia hian midanga tha te po puang ta a mi palila ya lo that man crime scene a DNA te po muani a han ngai to chin te heta hian man ni lo ta se rei lo te chungin mi pali a that dera ngai to angam po ni lo I got you. What do you mean you got me? I got your DNA at the murder scene. I got your DNA in the car. Sir. I got the weapon. I got Nico Jenkins. Darkaria chung han koma handop velani a mi pali te chu atha nge ni ti thu pon she theita a ati chana soya Egyptian lal apofisian titura ati thin wang ni ina soya abinga epofis o hi she thin ni ina in soyani court chuan thitura chung thu rel an du ta achung thu rel felani ma in tan ina hian khung ri ani a tan ina po hian a chinali asin Siam shei blade ang deuh hi lo kol le thei tlat maya achala setan ti alo ker le mak he thil siam tho mang hian a lei chu a thena a lai taka zain rule angalang turin abiak ber chu epofis rule ani miawa chu mayala ni lo chu apofis rule ang turin guard batch mangina lo zai bok ache dan hi makti lo theyani lo mi pa ngai ta na theyamoni o ti turani a judge po in tan in warden chu niko in blade te kha ingtin ge nei ti ena zot hiala
warden hian a hriat bik lo thu soin ati to lovang ti po asoi theilo hial thu asoya minute som pangadana endik char char ani a camera setup thlapani boka ti chung hian dan rual ani lo chon thil pakhat dangala om voi kha chu chabi pasari bor om khom chu niko hian a dol makani chu tuna chuan arirulama diklona anayani ang mental problem anayani ang inlo ti mai thei psychiatrist an endika rilrulam diklona engma anilo thitura shemna pumpel nan ati derani antia anti hlum lovanga tan ina tak lovin rilrulam enkol nalama a omzok dona mental problem anayani chuan chu chu adu zo ka wangin ati der mai mai ani antia hetiang vela wang hian a trial hi delay ani a thitura anti po an han thul le a. Not fit to face the death penalty. A ruling today changes the next step in the case of convicted killer Nico Jenkins. The death penalty is not a sentencing option tonight for the man convicted of killing 4 people in Omaha. Mase kumsani som pasari meya chuan judge pathum ten thuthlukna an siama ngaya thitura an pathum hian an du veka ngaya an du tange nge. Therefore, this panel finds that the death penalty is appropriate, should be, and is hereby given for each of the 4 murders by the defendant. Aphu tok chu Nico hian a mudon ta thiturin tilo ma se kumjali sumnga chu tang don tho thowa khotlang ta na mi hlau om lutuk Nico hian tan in pon chu aron rap to ho olwang tan ina ngei mai hian a thidon ani ole tun thlengin atop thleng hian ilangai thani chuan engtine mot tak chon irilru chu ngong ve karing ani he kheisian video bon takani ti ka sia ingai dan po sia ta chak oma han comment ve reng reng te